ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura but clear. Kekertong MP jangan National People Party na Shillong seat ke Dr. Mazel Ampareen Lingdo. Haga kat South Rik Leber Arajar Pusau. Kelahir Syakashnong Mawkyrwat, South West Khasi Hills District. Ban pan Jingkyrshan nagi patbah ke district na kebentak election Lok Sabha ke ban Longshan. Ya ke Dr. Mazel Ampareen Lingdo la sendan lang nu MDC ke Mawkyrwat. Ubak karne sok syang haringkat ke jingnan lang jingin Nongïalam ke NPP. Bekintup working president ba Hamlet Sandokling. Ubak Himalaya Shang Peliang, Usti Presiden NPYF Bakit Borlang Nongrem, UCM ke KHADC ba penyat sing CM nalor kiwepat. Kini gede ke Jingkyrshan ke behek bah jaga National People Party. Mawkyrwat hadir bu MDC ke Mawkyrwat ubak karne sok syang bela penyes no dangshen jaga parti NPP. Oi ka MP kaban aikti ke diang kti kemon ya kinegi arwat ki MP baladan syate ban penklan ya ka kentin na kabenta ka jella ka jongi kidang bun ki an ki banwan sakmat nga tharai mo phi ha ka jing sul tho badit chopi phi shongs e phi shong te ba phim sno tho ya ka ne ka san pertai kat sata sa dorbar tauan ka quality ne ka qualification ka baar ka balai ka long pihak ha daki Nongïalam ki ba sutho ya ka tin hindi pasno ea shari gibril shari nongway nga tharai pitip if you are in Rome you act like a Roman kinum sha ya pi kren da ka tin khasi shati Henry, pilih banten mam, ngiyayang kaway, banum syapat yaki, ban pelong an, badai bek ban puli dekat tin hindi hajela jumi. Syashnong jongki ngin lale ru, pihak pak daki banang hindi. Tapet pi yaki neki candidate paro, pilayos ngogum no, pi ikap. Baki dia pay, dia kajing kana, hayeng dorwar kauan, nakapakaktin, kabatang hang niru, lapherwil, lapherput, ihap perkat. Kata kadai ke qualification ke balai, ke qualification ke basaw, pihak pak, daki brio, kibaladon. Ya kata ke experience ha ke politics. But klaim dako ngatharai ha pedeng di candidate baro mano bala jok sandali ki election MLA dan non jo nang dan tharai yo la jok sandali ki election MLA ngam tharai kawai ki MLA ki la job ne en kita gi Nongïalam kin pha Syakata kelempung dorbar tauan klemdon kejingjok tang iwe i election barit ru kumno pintray kam ha parliament kumno ngintray kam ha parliament pidei ban kenmau baka NPP kumalabat ha kinong kren siya jonga nihap i kam lo dan di boong katu ka armaloy nangaya i awat apo media yung ka armaloy bakwa bang atli gisuki kawang mapigin ng Mawkyrwat tip mo nang ni sakman mamlahare ban bang armaloy siya ay nga ban longbat MP bat MLA nga hap IT no away Iya gitu di boong armaloy imat di armaloy makin pat syaya kesan pertai syukuran lemir kong to kabae kan
make a come. Tishwa banginya kana but bread mau. Para buang na sim ni kena nuksa jong kajingsha bread mau. Ngina NPP la sim dakarai hagajing penya jong iba. Hamlet doling hagini gisngi. Bangin lumlut ya kimau bagi bread kini syangi. Bagi ba Hamlet iong. In talo dapat jingking ba daw tu mau. Banang instead ya karoi kapar si Krishnong kita bujong. Hindi ba Hamlet? Iladat ka rin niya kata. Ay, kito kimau, kimnawan. Titala ay sa kasimen, ay sa usyate. Nginang tay mangiya ka ni kajala. Ba, hakabak haddo, yo bakla kaktin kaklit. Ngahap terwa hakmat jopi. Tinga sim ya kata karai ramba. Wat ong gentay na sim ram. Nongïalam gede Nongïalam. Ngin jupe jukun tay no sim ram. Ngin pa bad ngan terwa. Ngaterwa hakmat jopi. Nong trikam jong ke NPP blok berkemai jumi hapo Mawkyrwat. Ya ke jingkloy ke jonga. Ban kam no ka Emily ngan tray shitam ngadang don sa kumba shi benai shiteng kane kapon ngan tray shitam ngan lelang ni kijing dawa kijing dom kam kijong pi ha kishnong kitao kijong pi ngan ikay na de kakerteng kishnong kilenti kisengken bat ngan ra kat bangala ya kajingnya dah nakabenta jong ngilang baro. Nget palada pipa yang hakani kajing terwa jonga syakane kapam batumai nganum tia nganum den hado bangandayo kajing tep kabatikna baka sarkar kami kam day ban yorot yemi. Nganong ya wer ya pi shalenti sesengkin sesurok banten mensau ya pi nganlet marwai kadiuti ka jok pi jiet tam ya ka MP ngandalalong MP ngamdam tam ban ya wer ya pi shalenti sesurok sesengkin nganlet sya parlimen ban kren yaki issues jong pi jonga ya kata kajing penyat jong ke CEA dah kumwaipat lat na ka hukum bayo na ka resolution jong ke jela balapan scam da ki MP na tura bat na Raja Sabha dan manore bastang ban persyang ban penkelumar syapang ke MP na Garo Hills Kiang ba kayeng hapo yeng dorbat foan ban Jingkyrshan ya ka CAB balai katura MP kayeng ban Jingkyrshan ya ka CAB kahap ban yeng namar kara hakakti jong kaya ka resolution na Yeng dorbar thoan na Meghalaya bala kren syai baha ka jella Meghalaya ngi kinriu bungot ki MLA ngila batha ya ka sarkar kami ba kambit banwan ban pentri kam ya ka CAA ka jella ka jonge ka hapan yeng ki ba kren ban ben ya ka pet bha Kaong kuno kaan, kaong bansya ya kiba 1 wir ngado utaw snem shi hajar 2000 hajar shispa 2014 hajar khatsa laga ka agatha ka persya ya ka CEA kong ka Nongïalam na ka NPP kamle ya ka bakla nama kara maka nama ngimdan MP nawan shalom parliamentary seat kara maka ya kato
ti u Prime Minister ban ang merai mame ya kasi kat pomes ngobet tang ba kani kadai karai Jingkyrshan Meghalaya timapi kibampat sotho ya ka jing penyat hab parlimen wajusna ya ki breu ki bapen pluma ya kata ka jing pentit ba ngiyai up ya kata ka rule jong kani ka CAA la syo lano bangkala lada kadan kata ka corruption ban sulong against bet ya ka sarkar la jong ngilama ka jing don opposition ngim ju yempi ban su condemn bet ya ka sarkar kadang vi galantiya lang bahaka demokrasi ke opposition bat ke ruling pinya trela to nya pa lem na kati kum uto upon sa pilot ban ong ngam don jing tip a ya kani kakam pila soilang pila don lang pila bam smile lang bat kawai ladang ngalak ban tenteli kum ke kentai long kude ya kani ka one Shillong parliamentary constituency. Blay ula ay lupa ka jingkar kubo bang hidup